ole clear tu te chibai le vekule voin hi meni som paru kumsan hi som hi panga zirtop ni ania tuntuma hian chanchin bengwar thak tak tak te kan ngai thale don ani ole ama sabera chuan tunlai Pakistan le India in kar bo ruak sang tak zongchang hi kan hriat theuh karinga hemi ni wang hian India Army ten India mi puite ta na thei top chua ramven him na an thona sa jiapo kan hriat theuh karing abikin Indian mi puitia Indian Army ngai san na hi asang chhomek zela The Economic Times in atalan danin Tamil Nadu apo mi banau pang kumriat mi chuan apoi sa khol zong chu Indian Army te chanpui na tan apek vek thu news website hian atarlanga tin chu baka social media lama po mi banau pang hi alar view ni in alang kumriat zawa upa ni masela hi hianin Indian Army te tana chanpui na pek hi athul dir chunglo hemi panau pangte hian amata na poisa hi man ai chuan omzenei taka poisa akhol to te hi man atum jok thu atar langa ti chuan Indian Army te tan hian ahlanta ani e poisa khol za thi engza chi nge ria tani lova ama ero chu atam tham don lo ti ero chu thil chiang tak ani nimasela ram ven him na thoka annun pumpui lan tu te tan hian lan let ve adu awangin tiang hian Indian Army te chu apoi sa khol zong chu ahlanta ani Indian Army ten thei top chua Indian mi le sa te ven him na thok tura waisen taka anin pek na chu angai sang maya hemi panau pangte hian aza na lantir na tan tiang hian apoi sa khol chu ape ani mi panau pangte hian midang ten chanpui na hi pe ve se ti awanga he poisa hi Indian Army te hna hlan ani lo thu soya apoi sa khol bom te rak te mai chu Karur District Collector Office Kengjungin akala ti chuan a khol bom chunga poisa thir tam tak chu tiang hian ahlanta ani hetianga DC hna ahlanta ka wang hian DC chu alom hle maya athil phalna chu fak om atiyin tiang hian midang tam tak te po athil ti wang hian Indian Army te po an ngai dan adang lampak nge abei se ani video clip a hian tul chu media ten an taran danin mi panau pangte hian angai sanjia lantir nan tiang hian a soi ani second standard a gazira ka poisa zong te hi Indian Army te tan ka hlana a chan chu ema ni min veng him tu hi chanpui let ve ka du ni ti hin a soi ani e video hi rang tak mai in Twitter lama chuan Sandeep Yadafin a post nuin a viral zui ngala social media lama chuan hemi panau pangte hian ngai san a hlo view ani user pakhat chuan tiang hian a komena mi panau pangte in hetianga thil thatak mai ti hi ngai san khop mai tin chu baka mi thil phal tak ani boka malsomna tam tak adong let bokang te in a komena ti chuan user dam pakhatin a comment vele danin apoi sa pek za thi engzat poloni ta se atam lam ai main athil phalna hi angai san om ti in a komena hemi panau pangte hian anu le pa baka rampum pui atim hing thale mai ti hin a comment bok ani user dang pakhat chuan tiang hin a comment vele boka hemi panau pangte thil ti hi aro pui khop mai midang tam takin athil ti atang hian injir na tur tam tak kan nei ni ti hin a comment vele bok ani ole kha mi panau pangte tuna social media lama viral mek chonia kan shetangin India la Pakistan in karbo ruak asan ema wangin Indian Army te chon thei top chuin ramven him na an thoka heti mek lai kara hian Indian Army te chu Indian mi puite ngei puin ngai san na thinlunga atam chhomek zela chuwangin Tamil Nadu na pangte po hian apoi sa khol zong chu Indian Army keimani min veng him tu te chanpui na tan tiang hian ahlanta ani mi panau pang ngai san tak ni ni shave em comment section lama khan minoshetir vedonia ole tuna ve thung chuan Mexican influencer Valeria Marquez TikTok live stream ani ilaya ka hlum ani dan chungchang hi report tem te kan talang vele lockdown ani many sompali Reuters in atalan danin Mexican social media influencer
a video tam tak le beauty and makeup awanga share lo tak mai TikTok live stream nei laya ka hlum ani dan chungchang hi Reuters chuan atar langa he thil thleng hianin rampuma ngong lian tak mai nei thu tar langin hei hi mi tam tak chuan anga event view ni na tar lang bok Valeria Marquez kumsom hi pathuma upa hi tholeni lemta me ni som pathum kumsan hi som hi panga tlailam khan Jalisco State Prosecutor te chuan tha ani thu an tar lang ani Marquez hi a beauty salon Zapopan Khopuya TikTok live stream anei lai mek ania ti chuanin rin lo deuh maiin hetia live stream anei lai hian mi pakhat chu an ha thona hmuna hian lutin aka phlum ta ani hetia nga ka hlum ani hnu hian mi pakhat chuan a phone chu kengkangin a mel chu chiang vak loin alan thu tarlan ania ti chuanin live stream video chu ati top zui bok ani Marquez hian Instagram le TikTok lama followers noi ni don ania live stream tir lama hian tiang hian a soi ngeng he ani mi tuemo chu a salon chunga hian an lo lut ti asoya gift man to tak pe turin aron kal ni in atar langa ama ero chu vandoi thla takin he tiang hian rin lo deuh mai in thila tong ta ani tundin phuna hian ama ka phlom tu hi tu chi nge hriat alani lo thu police chuan an tar lang nge nge Marquez hi Mexican model ania kumsan hi som hi pakhata Miss Rostro Miss Face Beauty Pageant pakhat na ani awang khan hriat aron lo choti Mexican media chuan a report ani ti chuanin hemi hnu tang hian social media lama chuan content sang sang aron siam chhota ani eng a content ate hian makeup tips le makeup mandan tur sang sang te po atar lang china tin chu ba ka ain cheina te le azin kolna te po a share thin bok ani soita kang khan Miss Marquez hian Instagram lama chuan followers noi ni sing hi sang thumaneya TikTok lama followers noi khat anei bok ani ole kha kha tun naya Mexico influencer thi dan chungchang kan talan thei chu ani ole tuna ve thung chuan the Hindustan Times website in Turkey le nging thleng chungchang talan hi an bi chiang vele lockdown ani report atanga landanin lirnging 5.1 magnitude ana chuan Turkey khopui Ankara asoya amairo chu he lirnging awang hian chiatna tlian tham thleng emo thi le hliam anom lo thu tarlan ani he lirnging 5.1 magnitude ana hi ningani tlailam darthum lemni somli paruk khan athlen thu scientific organization EMCS chuan an reporta he lirnging hi Kulu changa kilometer sompali hla a ain chanti antar lang bok ani video masalama po khan antar lang toa lirnging thleng hi hriatur tam chho ema abikin nimin pia rungot po khan rampanga chu lirnging 6.1 magnitude 9 alo soi to a tuna hian lirnging dang thleng hriatur om chole ta ani tin Turkey baka hian tugin jinglam khan Times Now news website in adalan danin 4.5 magnitude na chuan China asoi vele bok niin antar langa NCS in atalan danin he lirnging 4.5 magnitude na hi le changa kilometer soma thu ka ICMT antar langa emin hu hian after sok te po thengle tura rin ani ole khang te kha tunhaya thil thleng sang sang kan tarlan thei chu ani e